Stabilnost, stručnost i uštede. Gradonačelnik ne štedi reči hvale za novog direktora JKP Naisus Dejana Andrejevića. Posjetio ga je danas u Vodovodu. Iznenađen je brojkama koje Andrejević iznosi. Kod 3200 korisnika nisu očitani vodomeri više od 1000 dana. Od tih 3200, kod njih 2000, preko 2000 dana, kod njih 1700, preko 10 godina. Rekorder je jedan korisnik kod koga nije očitan vodomer 4750 dana. Izgovori, ne izgovori, izvinjavam se, ne izgovori, nego objašnjenja. Auto na šahti, curi prvi ventil, dupla kartica, fekalija, faktorisana potrošnja, gradilište, kvar na kućištu vodomera, odjavljen lokal, objekat srušen, pas, parče znači da je umetnut komad da se zaobiđe vodomer, skinut vodomer, težak poklopac, voda u šahti. Sad postoji struktura tih gubitaka gde tehnički gubici predstavljaju samo jedan deo, ali u svakom slučaju i ovo su gubici, ovo što se uopšte ne učitava, znači to je ono što čini do 42. Gradonačelnik podržava napore novog direktora gradskog vodovoda da stabilizuje poslovanje. Naisus najavljuje da prekida zaduživanje kroz kratkoročne kredite. Kažu, prelaze na poslovanje kroz realne prihode.